Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Selamat pagi Mas Bro ya. Di pagi yang agak mendung ini Mas Bro ya, kita mancing lagi ya Mas Bro. Spotnya masih sama ya Mas Bro. Ini Mas Bro, spotnya di sini Mas Bro. Spot biasanya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, hari ini saya seperti biasa Mas Bro ya, mancing-mancing mau ikan-ikan wader lagi ya Mas Bro. Pakai umpan roti ya Mas Bro. Bagaimana keseruannya Mas Bro? Ikutin terus Mas Bro ya. Oh ya Mas Bro, saya mancing nggak sendiri Mas Bro ya, bersama bapak Mas Bro. Ini dia Mas Bro. Tuh, udah mulai mancing Mas Bro ya. Oke Mas Bro, kita langsung saja mancing Mas Bro. Kilo. Trek Mas Bro. Yo. Wader cedul Mas Bro. Mantap, strike pertama Mas Bro. Lanjut. Streknya Mas Bro. Terus. Koi Mas Bro. Ini Mas Bro. Trek koi Mas Bro, alhamdulillah. Lanjut Mas Bro. Trek Mas Bro. Yo. Mantap Mas Bro. Makan lagi Mas Bro. Streknya Mas Bro. Yo. Mantap Mas Bro. Ya Mas Bro, lumayan besar Mas Bro. Lanjut. Top markotop Mas Bro. Pasang lagi Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Iwa. Strike Mas Bro. Wih, mantap Mas Bro. Wih. Mantap Mas Bro. Babon Mas Bro. Mas Bro. Wader keprek Mas Bro. Mantap. Lanjut.
Kemplungkan lagi mas bro. Ayo. Iwa iwa iwa. Wayai wayai. Dimakan lagi mas bro. Setrek lagi mas bro. Ayo ayo ayo. 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 Mantap mas bro. Wader cakul. Lanjut mas bro. Ini lagi nyapan dulu. Gede ngasang dia pak. Lagi yang Bapak setrek mas bro di sana mas bro. Mas bro. Bapak setrek koi mas bro. Bapak setrek ikan koi mas bro. Tuh. Mantap. Trek koi lagi mas bro. Wow mantap. Lanjut mas bro. Setrek lagi mas bro. Kecil mas bro. Langsung. Ayo 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 lagi. Setrek mas bro. Wah mantap mas bro. Melengkung. Ahe. Wih. Mantap mas bro. Wih. Mantap. Lanjut.